مرگان و هوا چه پیامه که چه نامه که پیام من او کو از دست دیکت شهیدا ما چیتکم چاویوان پیشمرگه ما چیتکم ات کو ما وکی گله کی کم شنگار رزگار کری و هیوی خوازن اش سرکردت ات سربازیت پیشمرگل شنگارک و او مقبره جماعیت او بینن چنگوان داعشا گلک او مقبره جماعی ود کرین الودره وام پارێزن ژ بەرکو ئێزدی گەلک جاریوێت تووشی جینۆسای دەبووین ئیرۆ ڕۆژ ما دەرفەکە دیرۆکی وا هەیە و ئەم بۆ دنیای هەمووی دیارکەین کو ئێزدی وێت تووشی جینۆسای دەکێ بووین ئەو پەیامە مەش دێگەهاتن پاراستن ئەوان گۆڕێت کۆمەڵ داکو برێن یاسایی و ئەم قارین وێ جینۆسای دە بۆ ئێزدیا بۆ هەموو دنیای دەینە ناسکردن. سپاس کاک سعود ڕێبەری کەم پاشاریە مەسعود مدوێت بۆ چوونە هەندێک ئاوارەیان وەربگرن. بەڵێ کارزانم زیید خوازین هەندێک شوان ئاوارەیان خەڵکی شنگارێ بلا بەحث بکەن کانێ ئەو چەندێ دڵخۆش بن ئەگەر جارێکا دیڤەگەرنە شنگارێ پشتی چەند مەهەکانش باژێرە خۆ دیرکەتین. دەم باش چەند مەهەکە هینج شنگالێ دوور کەتینە ji bo serkeftina hêzên pêşmergeyî ji van rojên dimayîkê hewa çi heye? Dem baş serçabira Xwedê ama pê xweş e serkeftina pêşmergayê Qaraman û serkeftina çayê Şingalê heka pêş de çûyîn û em çavê wan maçî dikin û birayet meyna û bixwîna xwe yanî Îşmara Şingal mesela rizgar kirdin û çûne pêş û کوردستان یعنی چوو پێشدا و ئەو کوردستانیش مەڕە ڕزگار کرد و ئام چاوێ سەرۆک مەسعود بەرزانی ماچت بکەن و ڕێز و سلاوێت ما لۆ سەرۆک مەسعود بەرزانی هەیە لۆ ئەمە حەسلیانی ببەگەڕینە شنگالێ ینی و ئەمە حەسلیانی ببەگەڕێنە سەر ئاخ و وەتەنی خوا و ئەمە حەسلیانی ببەگەڕینە سەر جی و ملک و وەتەنی خوا و ئەمە حەسلیانی شنگال لۆمە ڕزگار بێ ئەومە هێبی و داخوازی ji pêşmergat bikên û li Serok Mesûd Barzanî dikin ew ê li destê îdaişê bê û li bêdîn bê îmal û me bizî verîn û vegerê û em çavê hema maçî dikin li zarokê kiçike heta pêşmerga bi ku dibînî ew têk ve gazî dikin bijî Kurdistan bijî pêşmerge ew li vêrê di peywendiya dane diwan pêşmergeyên ku ji Kurdên êzidî ne ku pêşrewiyên pêşkeftinên pêşmergeyan berevkî ve çûne مدوێت بۆ چوونێن ئاوارەیان زیاتر وەربگرن کەوان چەند دڵخۆشن ji بۆ van serkeftinên bêdimayîkên pêşmergeyan ji bo pêşmergeyan we çi heye والله ام سپاسیا پێشمەرگات دکەین و سپاسیا سەرۆک مەسعود بەرزانی دکەین و پێرۆژبایی هەموو ئێزدیات دکەین بۆ ڕزگارکردنا شنگالێ و سپاسیا قەناتێ وەژی دکەین و گەلک سپاس حەز دکەم بزەڤڕنەوە شنگالێ ئەگەر هات هین بەرهەڤن ئەگەر bi تەمامی هاتە ئازاد ئەرێ وەڵام بەرهەڤن و هەبوون و نەبوون ئەمە شنگالە و دەوڵەت بوونا کوردستانی و شنگالەیە و مەژی داخوازی هەیە ئەخسیرێنمە دەستێ داعشدا بزی برینین کارزانە گەرتەوەش دەنگێ من هەبیتن ئەس خوازم کرد گەلوی زارۆکی باخەویت و پرسێکی ژێ بکەی پشتی 4 مەها و باژێرە خۆ دیر ئەوی چ بیرهاتنێکی بیرۆی مایە ئەو پیڤە بزەوریتە باژێرە خۆ چ بکەتن یان زێدەتر ئەو بیریا چ دکەتن زارۆکێکی دەخەویتن چما هەتا vê direngê tu li vêrê خدا مزین وگرهن شنگال مدرسه خواله خو مگلک سپاسیا پیشمرگات کن گلک ممنوش پیشمرگا مزین وگرهن ولات خو پیشمرگا غریب یا چه دکی li şingalê مزی ام وگرهن شنگالی توش چه خریب بوی حوالên xwe حواله خو مدرسه خو حواله خو مدرسه خو غریب ما مزین وگرهن مدرسه خو گلک ممنوش پیشمرگا سپاسیا پیشمرگات کن کاک مسعود وەکو تەهاژێ بۆی zarokê biviya bizevriteve şingalê dem baş hewa çi heye niha pêşmerget şingalê dane em berî hemî sopasiya serokê xwe hêja dikin û em hemû pêşmergane niha em li amade ne em jî hemû çine şingalê û em jî hemû fidayiyê êd Kurdistanê ne em heta dinê qenciya xelkê dihokê û Kurdistanê mij bîra nakin ام جی همه آمادن الکیق هوی کردستان به ام همو پیشمرگنا ام الآمادن ام سوپاسیا سروک خود کن و وقت الدوره شنگالی ابرو مدیتین و ام سوپاسیا چند کردستانی پیشمرگ فهمشکات کنو و گلک مامو برد دم باش
پیشمرگات ناوا شنگال دا هین وکو ولاتین کردین ازدین خلکی شنگالی چند کی خوشن بوان سرکفتن وی دمایکین برا قال لك كيف خوشنا وخدي وان مريد وان هم وان شهيدا هم بالرحمينه وان شهيدا هم بالرحمينه امد كيف خوشن هكا ايرو او دسته دعاجيدا دسته وان دريخي هكا دسته وان دريخسن ام قال لك كيف خوشن ومدوي حد ما هتا قرعانا تشن بيش مرقا نه بس هتا شنقالي تشن هتا جغرافيا ما هتا قرعانا يا هتا وي حدي تشن وام سور فارسيا وان قهرمان دو قاسم ششو وقت خيريه شيخ خدري ام سور فارسيا وان هم مشكات كان بلي دمك دريج دركفتن اواج شنقالي هين چند بر هبن نه بزفرن و وارن خودم مزي امزو وگره ما نابين درنگ وگره مزي امزو وگره سروارت خو سرواتريت خو ودو عيدام بابو معيد نقر چما عيدام ناخوش و ايرو حق شنقال استاندن ايرو عيدام يا چاغي شنقال رزگار کرن عيدام يا همه هنگي حفلگا خو كن بله مسعود وكو دبيني او آزاد كرنا شنقالي بجج ناخوا دبينن بله کارزان ام هی خازین تو گلبندا ببینید جارک ودیان دو گرینه دفته و دو خاشا وانا آورن دی سوام بو بینر نوارجی پیش کن